Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Haka jingbut dien halor ki pus ki basathli haki office bat ki tnat rekam baper uba disparsing rani uba long nongwan RTI bapaw haka jela haka ar pulai tarik unai luar ar hajar ar puar ulami syakmat ban penpena pajba halor ke jinglat jengki pus haki ni ki tnat rekam kat kum ke jubab RTI ba uloyok priang na ka office jong ka tnat penroisor ka Meghalaya Urban Development Authority ka Negrams Hospital but na ka office jong Deputy Commissioner ka West Khasi Hills District. Haka jingya kren ba kilat pathay kubor uba disparsing rani ula pentip bakat kum ke jubab RTI balayok priang na kitnat rekam jong gini ki office la syam bagi pus ki bathali haka tnat penroisor kidan ar pusan teli haka office jong ke Meghalaya Urban Development Authority kidan hadu live hoteli haka office jong Deputy Commissioner ka West Khasi Hills District kidan live hoteli but haka office jong ke Negrams Hospital kidan live spa Henry Punyo teli ya kiba 4 syam la pendap satya hadu kini kisngi. Di kumbickan mau pi arbanai mencuba ngala lech ki press kamtam shlong mil bat antor habede bagani kijing thum kambe anjong u hamlet doling bat usnya walang dhar na bantag ni ki armut ki nong trei banakong de pratarik na benyo araja arpho habede u hamlet bat u sobadang dhar bagade lai fotorik nai bandri war hajar pheu ti habede bagani ke jingkeno ha ki press media ling ba ke jingkeno jonga bagai ni ikot ba kadon ke jingtum ba kam ba an te po muda ti lang kala jonga la le biang ka RTI po muda ti kini RTI report ngayo khan reuterik September raja war ti hadien ba yo ni RTI report ka pau ba katai ka office muda adu menta kampat don kataka ka jemut bangamut menong kalong baka serbus book juga serbus book juga Meghalaya menantak ko men employed kam applicable kamut kedi bendon la ka jongka office merundom nam ta katai kemuda kani nak ni ka RTI ka pau ba katai kemuda adu mentak nang dehi ka department kum ka yu lura nomor balai na kaliang ka government of Meghalaya kampat cina tikena pinja service book na mentagi employed habidi kita department tiga kata ke jingle jong sarkar hi ka pelong yau tu minister armut ban thung kambe anyak te office te kumalong mentaro kar kum ka report ka pau ba ka office adu mentaro kampat don kata ka jinge thung kam ke bajanai ba kar kum ka service book nomor balai marba na kaliang kormen kampat senar tikenai kendon joka an habedi batung kam tungjam te kata mentah ka pensya ba ke jingle jong hamlet bat ke jingle jong u snyo belhang han kamdi ke babe an dre ke de ke badon an namar ba na kalian ke government hadu mentah kampat snai kinja service book dan niki office merundom habedi bat nika tungkam tungjam hang tai po mudah Tiban pensya syu ya lagata nakalunga lale ka RTI ti hangne RTI lo lalap ba kata ki men hadu menta ka jingya thungkam i ba kalong langru langram kalong ba kum sang pur hangne pni i kum sang pur hangne ke don ka post engineer in chief kampa ju don ke department line ka armed force ki don ki engineer in chief Deng tai ke don ki engineer in chief heba kar ka jingtip jonga bana na ki brio lai thu ba ke ni ka post ka babat yang ni ka post engineer in chief de brio la shong thai na ka kam you are sanction force ti kata na kala yu pi fila ban verify kata shule yang tai po muda pin keling tu sto kalong na ba sya ko ba kan no barani ba ke jingthum kam nam ta ka post nam ta sanction post ni atho number of sanction post engineer in chief ntai ke don ka we ka post bat ka post kar ke jing tip jonga ba ka dei brio la shong thai ti kana kani ka RTI report kum joro ki don ki kam ki bahap kum ki dei ki brio bat te kontak ki ha phapo ka
regular ki non regular ki hab haka regular berkita ibu bonjat ki kam ngene iba kamlong tikana ka kum kini report nomor balai kada kalong serbus buk hang tai po muda kampat long renti habede bagani ka jing thung kam ba an yang tai ku bala penbenam chwa hadian balami ka jing keno nanga nagalang komen ome khalia haka arpandriu trik atos arja fa kalpan mi sunanda ka notification from the Kharbuki Ondar Secretary the Government of India to the Secretary Meghalaya Urban Development Authority. Subject approval for permanent absorption of the officer in Meghalaya Urban Development Authority. Subject lah setu lupa bahang tai kampat don ka service book kepatikana namanta bandha ka tungkam rumjang te nakalang sorka kanang interfere namtan perskem ni ki angot. Te ni la thoi sai with reference to the letter on the subject stated above, I am directed to convene herewith the government approval toward a permanent absorption of the following officer in Muda for better management, supervision and maintenance of record. Manangkong baik Smi Rikanti Banabanyang for the post of finance account officer. Number 2 Sri Las Medi Rembun for the post of architect. Nomor 2 Kamdon ke service book laga jong kita kadau. Government of Hilia kadina po na government hable ikini. Ti nakane ka orda ka pawa hangtai rumenta ko malabatai sikmat kamdon kita ka service ka ba janai ti hebede bakan pus ba hangtai pemuda ka tungkat ai report bangayo ba ka bakan pus hangtai muda kadon live hoteli hangne urban ne raitong ba de kadon ar pusan teli ka bakan pus kata de ka ba ngayo ka report hebede baka kontraktual kidon kini kontraktual hangne po office jongga hangne po writing boarding kidon do khadwingut tikini kontraktual la jingsha kadai ka jingsha ka post kini gilong damta kadno kadon daga karkom jingsha iya babun banga kadon ka record bro khoi department kidon kontraktual kidai lamba ka scheme kitong kontrak don teng ba kit karkom ka appointment order kitho praja kitolok ndre ka jingsiu per kisiu spoja kata ngai ibun ba ki department kilong hatar kom re hadian balakut tu skim ro ngalap ba gitu ki kontrak kidang peteng ya kam jingkeli galong ba kani kam kontrak ngai ba menta kala pelong ya sarkar kum kata kebenta ba kongsan do nomor bale layo iro hantai po MCL lo ya kontrak wat ka rostar kamlong applicable ya kontrak cuba kani kajingkeli kalong ka ba ngasos ne ye kinong tre kumbai ing tai non kinong hikai ing tai po menta haru menta khasan si gine shong tai gidawa ya ka hok namta ka kam desha bangale intai ngaso melum na markat kum ka order la pau ba baro ki bale mtet ki de banyale na du ar haja shifau de susi kalong ba ki pener kam ya ta order hadu ar haja handa te ka pau ba kata ka lap khandai snem ke mut ka de jing phalia jing sarkar kam de jing mutla ju tu hikai ya bade kane nakalang jonga akum aktivis nga kentu sarkar la kumno ya gini contractual appointment la kumno de ban thawla ya kita gino hikai bapli banangkong galong dala kimla asu ban thum kam ro kila ban ai kum graduti ni kisning ai sisen ai bagin yo seng di bapli namta silak ni arlak kata kadon kam na kalung ki nama bale kijing bakala kam de na jong namta kumde baki de gede sarkar kapala implement ye ne ka ya kan kam mtek exam hawaraja khat khandai hajinsha karkum benefician lade arhaja shipho kata jing bakla hakalong bro menbreu laden perkhat ye kitu ki nong trei kum perkhat ye kini ka officiate apo babun department di bala yo biang ka kam kontrak nam ta telop shipho arhaja tiga tanga syukun tu ni habede bakane ka vakansi yang tai bonong stone beda hanong stone ka don ka vakansi yang tai namanta ka don hadu live hoteli ki vakansi hanong stone hoy ke yo complain ba ka office ng ton ka ai ginong tre deputation ng typo human right ti hadian mangalale at ai ngalap ba ka deputation ng tay namatay nong tre ka don hadu menta kinang beteng tinggal ayo complain ba kani deputation ka thut yak permission jong gitu ke badai ho pan yo ang tun mal bale menta la south nem kana beteng ya kani ka deputation na po ng stan ti bai de kani ngalayo record ba hak jing sha kani ka deputation kam de men palat ya ka sans nem Ndai kajing peteng juga ni kalau wara aging susi yang type office jongka human right. Ya bayi kene report nge thu ba kadon ka record hang ni ba kamde kita kajing le bean ndai kadon ka orda na po sarkar ka bai
ke ba continue ya ka deputation habede ba kane krim pada habede ba kane ka namar ngalayo complain dan krim habede ba kane ka jingbom tungshu yang niki my writing test yang niki ka exam ni krim hajingisha na du ar phandriu menai ba ar ja khandai kani ka kam ka bede staff no te hadu menta glelang agi staff no namar hadu menta kim khot ya ga writing test te bede ba kane license ne menta kam palai na glelang jonga gala fai ka RTI te kar kom ka ID report la thu yang abai kani ka exam on conduct na hagni kisni bansawan te na glelang jonga la da ka ngala ai lu kata ka benta kala da ka ni ka nekrim kamle ye bostio na hapo stio na glelang jonga nga ka complaints po deli hapo ye de bukan ka negligent duty balale da ka nekrim te hangtai ka donru ka vacancy hangtai hadu laispa andri punyo teli ki vacancy po nekrim ka post te laispa andri punyo teli ki post ka bakan po nekrim te hawa ye de bagane na glelang jonga kene kene jing tip sabaro gitu ki ba apply kene kam ba nglayo information ba hagini kisni ki bansawan kinsa khot ya ka written test kata di ka RTI bangayo na po nikrim di kata di ka RTI bangayo alai teli nam ta habede banta sni go we na nikrim go we na po urban bat go we pada na po DC office kata na ka body language jong nik city hani ayo we city hani namar hati miswa ngala batai bangayo no ni city kani ka la tho recommend daru sne bang la baru hamlet dia bayani na badai bagane te hakjin sha kanu ka kam ka bathu hang tai ka de banya ka service book ka de bandon ro ka advertise nam ta ka post de bang kali ya advertisement nam ta ka post ki ong ba mdon record ra ong ta ka komunika mdon record ini ki post kali te habai bani na ngale RTI ba ngalap ba kum kaniro ka ba bahadir malah komplain ngak kumne ka nagalang government ka recommend na nagalang government kam de show no minister kami na government ti nakatahi ka penisya ba government kam don ke service book ka ba ai bor ka officer bele kam di na government kanang tuklar kumne ta ka pa kam service book padon taban ko ka ba kalau na kani ka sanction post graduation list ang nero penisya ba hangtai kum kani ka post pe kumne pa iniswa mo kumne ka post engineer in chief sanction post ni hom pa judon ha ka department jong ka public service badon engineer in chief te engineer in chief ha jing tip jong ga la thum ya buriya ba shong tha ye ka ta pila anwa jing tip khamne ang tai tip ta ni na kani graduation list the meaning of graduation list khabya ka ka service book kimla bun chutho kumne habya kum service book tira service book kalong kumne ta kumna ka pa wa government menta kam paton ka official letter ka official memorandum namta specific namta ka muda department katahi ka pensyai kita pasang ka string jong ka tai department kinong tray kidon rapo kar kom gane selong kidon rapo remote te hapo jowe kidon saungut hapo tura kidon saungut apa benda har ke streng don khat khandai ngot ikatata streng tai nam tak sanction post ki don chispa khalai teli jingli ko mo phi hakano kom mi kendok exam tai habede berta te ya kata hadu menta tad hadu bangandale ada kawi garti ai bang satip ya ta ba kendok exam hakano kom namar balada lada ka post engineer in chief ko don ne te hakano kom kendok exam ya tai engineer in chief gendok pun hakano kom la da buri bala sung thai unyo tu ka ti kata next step longan tip kena ko ba yang fight ko ga ti ai ban tip kena lo ta kan li ro pi ya kata po muda ngam le mo nam ta ka estimate budget mo kata dia po urban ngalale ga ne ga ya ga office mo ngondom be ne ga thaw ne please provide me information along with zero copy of office expenditure with effect from Arhajar Khatar to Arhajar Puar January to Arhajar Puar Mat. Yang ni record kadon baro tang bajrong man peg ni record. Fai ta lo man tip ya ka office kadon kam ba pi ba la kadon ka jing tre kum no kano office na kane ka expenditure nga su tu. Don yu tu.
kawai de ka group B bat kawai ka group C mong tai ka group B ka pu sing tai ka lai spa andre sanpo southly ha kidon be group C hang tai ka strength jo ka group C ka puas ka don san spa khandai tali te gibalai nam ta group C gilai tang khalai tali ta insai naga group B ka total strength ne group B ka don khandai spa khanyo tali strength ini group B strength yang sanction puas tiga bahkan lai spa san pusat tiga strength jo ne ka group C pada ka don san spa khandai tali ki sanction puas but gibalai pada ka don tang khalai tali. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.